कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। जलांजराजरम तस्मात् फलप्रदानेन सबलाश्च मनोरथाः पूरगौरं करुणावतारं समतारसारं भजनेन्द्रारं दयानन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महागणपतये नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। उषाभिवृद्धिरस्तु कर्माङ्गदेवता लक्ष्मी सहित सत्यनारायण प्रियराम श्यामाश्रया भूमिर्वराहिण समुद्रदानन्द सस्यदाद्रियादान् नमामि सुन्दरां सेवके विष्णुकण्ठे रुद्रसमाजनताः मूले तत्रस्यगौरमागणाः गंगे जीवने जीव गोदावरी सरस्वतीं अनकाङ्गविनन्दिना पद्मरागो हिरण्यगर्भवत्तमेवं अवाम्पतिमहोन्दोषणाद्वयं तत्तो ये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयिष्ठाः नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्सवरभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैरविभूषितं ह्रीं शान्ताकारं भुजगजयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं देववर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारदे चन्दनं समर्पयामि। विष्णुपत्न्यै नमः। लक्ष्मी नमः। हरिद्रां समर्पयामि। कुङ्कुमं समर्पयामि। अलङ्कारार्थे अक्षतां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया विश्वं येन तस्मै नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी सहित सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। गन्धाक्षरता भारता मेघनाची पदवी पदवी जय मंत्रपाजयाची सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता बळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती विभूतीचे उधळा कंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेलाळा जय देव जय शंकरा आयनी मोहळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव गौरा चरणे वरी गाडी सोनिया देवी दिव्या पताका वैष्णवनाथी पंढरीच महिमा वर्णावागिनी देव जय देव सत्य मोदिया मुबाडा करा सद्भावे साचांगे पडिपात केला प्रसन्न होऊन आशीर्वाद दिला जन्मा करण्याचा केला सुखवी कामेश्वरो वै श्रवणोदरादो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। पुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु देहि सौभाग्यं आरोग्यं देहि देहि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च लङ्कुरु गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। दंपतिभ्यां नमः।